Kublai Pajba, abayadei berkejin sapriang COVID-19, India kalau yo amat biang ya kejin sapriang state une virus ha kane kapor menta. Ha kakai pot bala yo alum na ka Ministry of Health menem step lai poi tarik benai jemang arajar alpusan kikis ki badang long menta kilong hadu 8,000 new spash pau bat ki bala le jam kilong 6,000 sispa new pau. Haba pet janai yak state lik jela bodonone virus ka Kerala ka don hadu ars pa arpo nyongut ki badang yo yo une virus ha ka arp saw kenta baladap. Kamut ka total ki badang pang menta kilong hadu 6,000 sispa sa ponyo. Ham harus ra bayot mai ha ka arp saw kenta kilong prap sawun. Ka bawan ra ka total hadu senriu spa prap wengut pat ki ba pang menta kilong saw spa henry ponyo. Delhi layu it mai hadu san pohon reungut baladon ru iwe baklat no na Delhi de longkmi balhan ru pos nam karta na West Bengal la report mai hadu san kendangut but ka total menta kalong hadu sispa kan reungut kane kala penting ibun ba kibreu hakijaka basyakta ka Kerala menta kade ke babun kini ke bapang COVID-19 katum ke kubor na ki health agency laong ba Uni virus usapriang biang kum hagipor baladap. Kata da kabayaring sim lang haju. Na kentiu yaki pajpa bari ginong suksnong baniri bani sumari lade da kabaya ye dengmas nangkam yaki hand sanitizer. Na kentiu ru yaki ban itur sekmat ban pendek yaki vaksin ki batansa.